preslišavanje. Marko Vidojković sa vama, a ovo je predizborno preslišavanje. Na konkurs za beogradskog gradonačelnika javila se Slađana Stojsavljević, rođena 69. godište, građevinski inženjer, bivši građevinski inspektor. Jedna, pa ako kažem da si ajkula, je li to pozitivno ili negativno? U kontekstu ovih monstruma okolo treba stvarno čovjek da bude ajkula, da se izbori sa ovom građevinskom mafijom i sa ovim haosom koji vlada u Beogradu, je li tako? Tako je. Slažem se. Ajde da krenemo onda od toga. Ono što je mene užasava kao Beograđanina, ili da kažem već bivšeg Beograđanina, ja sam digu ruke od ovog grada, za razliku od vas koji ste kandidati za gradonačelnika. Ono što mene užasava je nestanak čitavih kvartova, popuno razobličavanje, popuno pravljenje jednog novog grada, bez ikakvog reda, samo sumanutim investitorskim urbanizmom. Nestali su pola Vračala, pola Zvezdare, pola Voždovca, samo se gradi, samo se diže, 300 čuda, ali ti si tu ekspert koliko ja znam. Pa naravno to i mene brine, kao neko ko je građevinski inženjer i ko je stanovnik ovog grada, rođena sam i živim u Beogradu. Tu je glavni problem što mi ne poštujemo urbanističke procedure, urbanistički planovi, oni treba da su dostupni građanima, da se više diskutuje o njima i naravno da prilikom izrade urbanističkih planova više učestvuju građani i da znamo šta je strateški pravac i razvoj ovog grada Beograda. A ono što se sad nama dešava, mi imamo taj investitorski urbanizam, imamo tu agresivnu urbanizaciju gde sa tom agresivnom urbanizacijom i sa tim investitorskim urbanizmom u stvari mi ne pratimo i infrastrukturne projekte, to jest naše saobraćajnice nisu dovoljno široke, imamo komunalno infrastrukturnih problema i mi se uopšte ne bavimo onim što je ispod kote 0,0, a bavimo se samo onim što je gore vidljivo, a to je iznad kote 0,0. I baš zbog toga što je agresivan taj investitorski urbanizam, profitabilan, mi imamo ovakav urbanistički haos i imamo mnogo divlje gradnje. Evo, baš kada je reč o tome, da li postoji nešto što bi moglo da se nazove urbanističkim planom ili ovo je jedna popuna divljina koju prisustujemo od 2008. pa na primjer do danas? Pa više je ovo sad stvar politike i tog investitorskog urbanizma i masovne divlje gradnje, gde mi sad i one površine koje su zelene, koje možda nisu predviđene za gradnju, mi to u stvari divljom gradnjom pretvaramo u neke stambene celine i onda to narušava uopšte urbanistički izgled Beograda. Kad bi mi stali na put toj divljoj gradnji, onda bi možda pola problema rešili. Jer ti svi divlji objekti, znači oni ne poštuju te građevinske procedure. Oni samo uzmu informaciju o lokaciji, dobiju osnovne podatke šta na toj parceli može da se radi. A nakon toga oni rade šta hoće. Rade jednu, dve zgrade, rade vlasniku, sve. Kažu dobar dan. Dobar dan, daćemo vam 2 gajbe na gornjem spratu, daćemo vam i neku lovu, ako nećete onda ćemo se naljutimo, a ako se naljutimo onda ćemo dolazimo svaki dan nadrkani, pa ako dolazimo svaki dan onda ćete možda neko i da zvuče pištolj na nas. Dakle, ovde je popuni haos. Ovde, ja sam mislio da ću u jednom trenutku, znači sve vreme čekaš da to stane, ali ti prosto svakog dana nalećeš na novu rupčagu iz koje će da nikne nova zgrada, najverovatnije divljačka. Pa nažalost da je tu jača inspekcijska kontrola i da građevinska inspekcija ima veće ingerencije u odlučivanju, možda se takve stvari ne bi dešavale. Ja mislim da su i građevinskoj inspekciji u principu vezane ruke da ona ima slobodu i širinu delovanja profesionalno da bi takve stvari mogla da zaustavi. Ti si bila građevinski inspektor? Jesam, bila sam građevinski inspektor. Kad? Pa bila sam u periodu od 2008. do 2013. godine. I? Kako je to izgledalo? I tad je bilo gradnje. I strašno, jer na primjer moja opština Rakovica na kojoj sam ja bila građevinski inspektor, mi kao obodna opština imamo mnogo tih neizgrađenih površina, nazovi zelenih površina, imamo brda,
imamo dosta privatnih kuća koje se lako mogu pretvoriti, znači njihov plac da se pretvori u neku poslovnu zgradu, poslovno komercijalni objekat. Tako da jednostavno krenula je ta najezda investitora gde su imali otprilike preko 200 objekata u izgradnji od te 2008. do 2013. godine. I jako je teško, mi smo pisali krivične prijave, zaustavljali, ali šta se dešava? U stvari svi ti objekti koji su, kako se zove, tako divlje građeni, mi u stvari prećutno legalizacijom žmurimo i pokrivamo te divlje objekte. Jer ti objekti se na kraju ne sruše, nastaje urbanistički haos, a kako vi njih štitite? Pa štitite time što ih legalizujete. Ali, ali pošto tih objekata ima na hiljade sada, u Beogradu je to. A na stotine hiljada u Srbiji, koliko smo vidjeli u 2 pokušaja zakona o legalizaciji nelegalnih objekata, vidjeli smo ovde ekipu koja je trenutno pod zakonskom procedurom, koja je radila, jedan burazer je radio na gradnji, a drugi je radio na legalizaciji. Imao sam bliski susret, pozdrav za obojicu, sa njima na Brakovom mostu kad je bila blokada 4. decembra 2021. Dakle, momci su bili tada uz režim, a onda su pali. Hoću kažem, kako je moguće ispraviti nešto što evo meni sada deluje nepopravljivo. Dakle, da li je moguće legalizovati sve te zgrade, nemoguće ih je očigledno srušiti. Ja bih voleo, ja sam rušitelj, ja bih voleo, ja bih krenuo, brate, i rušio bi sve živo. Ove seljake što žive po tim zgradama, ja bih izbacivo, rekao, evo vam pare, idite u selo nazad i to srušio bi ceo Beograd na vodi. Ali pošto to ne može, ja sam utopista, ja zato više ne živim ovde, ali svom rodnom gradu mojih roditelja želi sve najlepše. Objasni mi, molim te, iz vizije potencijalnog budućeg gradonačelnika, kako bi rešila taj problem legalizacijom, rušenjem ili kombinacijom? Pa nekom vrstom kombinacije. Znaš o čemu je problem kod te divlje gradnje i legalizacije? Problem je taj što zakon o legalizaciji ili dolaskom nove vlasti, on se zove zakon o zakonjenju, smeo si da ozakoniš objekte koji su izgrađeni do 2015. godine i oni su svi satelitski snimljeni. I znači to je bilo zakucano sa 2015. godinom. Ko je gradio je nelegalno, mora da radi projekat izvedenog stanja i da se to legalizuje i da se vidi šta se sa tim objektima dešava. Naravno da se plati i taksa za legalizaciju i da ti ljudi plaćaju porez. Međutim, problem je u tome što se zažmurilo na tu odluku i zakon 2015. godine, pa je i dalje dozvoljeno da od 2015. do današnjeg datuma 2023. mi i dalje imamo divlju gradnju. Ne i dalje, nego imamo ekspanziju divlje gradnje. Ekspanziju, da. I samim tim svi ti ljudi računaju, ma super, naći ću neki način i vezu, sagradit ću ga divlje, legalizovat ću ga i tako ću rešiti problem, jer vidim kako su to rešavali drugi pre mene. Tu očigledno mi nismo strogi, pa da se zaista držimo zakona. Ako smo jedno definisali, rekli, 2015. je kraj. Što si gradio si bez dozvole od 2015. godine, znači pojačati rad građevinske inspekcije, povećati broj građevinskih inspektora, vratiti građevinsku inspekciju u opštine, ona je sad centralizovana u gradu, znači veći broj ljudi da bi zaista vi mogli da češljate teren i da pratite šta se dešava na terenu. Znači sve što već vidite da je u fazi radova, znači zemljanih radova, bager, izađe građevinska inspekcija i ona kad vidi da on nema adekvatne papire legalne, pa ti ćeš ga zaustaviti, on neće stići do 5. sprata. Tome je problem. Dragi slušalci, napravit ćemo pauzu od bukvalno 2 sekunde i vraćamo se u predizborno preslišavanje. Predizborno preslišavanje. Predizborno preslišavanje. Dragi slušalci, predizborno preslišavanje sa Markom Vidojkovićem, moj gost Slađana Stojsavljević, građevinski inženjer, pričamo o nelegalnoj gradnji. 10 minuta smo potrošili i nismo uspjeli da dođemo do cilja. Prvo pitanje je zapravo, Slađana, da li shvataš koliko je to opasan posao boriti se sa time? Zato što nelegalna gradnja ne dolazi od čiče koje je prodao njivu pa skupio pare, nego od lika koje je prodao gudru
pa opere pare. Prema tome, hvataš se u koštac sa jednim temeljnim problemom ove države, a to je to što je ona upletena u organizovani kriminal na svim nivoima, pa i kad je reč o pranju para preko putem nelegalne gradnje. Znači, prvo treba mi komentar kako gledaš na to što je to opasan posao, uhvatiti se sa tim u koštac, i drugo, zašto nelegalna gradnja uopšte tako loša? Mislim, možda to i nije tako loše. Gradiš, brate, gde ti se stidi, gradiš kuću na kući, zgradu na zgradi, nema parka, nema škole, kakve veze imaš, šta? Mislim, ako smo otišli u propast, nelegalna gradnja manje više. Pa Marko, jesi u pravu, i ja sam imala mnogo neprijatnosti kao građevinski inspektor kada sam ilazila na teren, baš o čemu ti pričaš, gde opasni likovi grade takve objekte. Od kolega sam bila i upozorena kad idem na objekat šta će mi se desiti i ko je taj graditelj. Ali da bismo rešili taj problem, pa mi moramo da imamo jaču podršku države i da se to digne na viši nivo i da imamo podršku institucija, pravosuđa, policijskih organa, istražitelja, da bi se takvim stvarima stalo na put. A šta se dešava kad on, kako se zove, gradi nelegalno? Pa naravno, on ne plaća, kako se zove, taksu Direkcije za građevinsko zemljište, a to vam je onih 150, 250 evra po grejnoj površini. Pa ti ako imaš 6000 kvadrata, a treba da platiš 250 evra taksu po kvadratnom metru, znači te pare ti prosleđuješ Direkciji za građevinsko zemljište, a ona onda takve pare preusmerava u infrastrukturne radove. Znači ne moramo toliko da se zadužujemo sa kreditima, znači možemo rešiti taj naš infrastrukturni problem na neki brži, lakši način. A kroz ovu priču nelegalne gradnje, prvo što praviš urbanistički haos, ne poštuješ legalne procedure, znači tebi projekat ne prolazi lokacijske uslove, ne usaglašavaš svoj projekat sa urbanističkom procedurom, ti kroz prijavu radova ne plaćaš Direkciju za građevinsko zemljište, znači ti radiš i dižeš šta hoćeš i samim tim kad fakat već imamo izgrađen objekat, ti si državu oštetio, nisi ništa dao, imaš ekstra profit, a tu su na gubitku i grad i država. Pa dobro, ali naravno, to je očigledno. Mislim, mi gledamo kako nam se grad ruši i gradi se jedan Legoland praktično, zato što te zgrade su popuno različite, one nemaju nikakvu... šta mene zanima? Pa baš zato što su divlji, ne podležu toj urbanističkoj proceduri, lokacijskim uslovima, informacije o lokaciji, oni to ne poštuju. I zato oni rade šta god hoće, pa zato imaš tako urbanistički haos. Znaš da ti pitam? Te pitam, ko su arhitekte? Znači, toliko ima tih zgrade, da se to kradu, dakle, već modeli, da li imaš i uopšte informaciju? Brate, toliko zgrada se diže da znači, deluje kao da za arhitekte ima žešće posla. Ili su možda maznuli projekat neke zgrade u Bugarskoj i sad kao štancu ih ovde. Pa vide očigledno šta prolazi na tržištu, šta interesuje investitore i onda to verovatno se radi po sistemu copy-paste uz neke male modulacije. Dobro, ajde da jer možemo mislim, stvarno... za njih naravno ima posla, da. Možemo stvarno o ovoj temi 260 godina da pričamo, jer ovo je stvarno gorući problem, ako mene neko pita. Ne toliko ni zagađenje, uvek je ovaj grad bio pod smogom i to, ali ja užasno mrzim kada grad na moje oči za 10 godina izgubi lični opis. Znači ono čega se ja sećam, ono što je za mene predstavljalo Beograd više nije Beograd, nego gomila zgrada podignutih opranim parama. Ali, ajde da vidimo, dakle, da idemo malo na neke druge teme koje su kritične za ovaj grad, a to je recimo miris koji često dolazi sa Dunava, a koji nije vezan za reku, ni za ribolovce, ni to, nego za fekalije. Dakle, ovaj grad nema postrojenje za prerađivanje otpadnih voda, predviđen je kolektor u velikom selu i šta se tu desilo i šta ti planiraš zapravo, šta je tvoj plan rešenja tog problema koji je, rekao bih, urgentan, zato što neverovatno je da grad od 1,5 miliona ljudi, možda i više, sve svoje fekalije izbacuje u reke kojim teku ispred nosa.
Pa ja vidim rešenje tog problema, znači tako što ćemo zaustaviti tu divlju gradnju, stopirati i svesti tu urbanizaciju na jednu razumnu meru. Shodno tome onda mi imamo para da rešavamo te infrastrukturne probleme, naravno kad to se vraćamo u legalne tokove. A ono što je jako problematično, što ti primećuješ, da znači mi, na primjer, kad su veće kiše, uvek imamo poplave. Poplave su Novi Beograd, Stari Beograd, znači trećina Beograda nema rešenu kanalizaciju, zato što naši kanalizacioni sistemi, fekalna, kišna kanalizacija, oni, masa njih datira iz 80. godina, a baš zbog toga što grad ne ulaže mnogo u te infrastrukturne projekte. Znači mi moramo naći modus, znači smanjenjem te urbanizacije i svega, da se više posvetimo izgradnji, kako se zove, kišne kanalizacije, fekalne, jer to je gorući problem grada Beograda. Znači, taj interceptor koji je bio planiran 80. godina i on ima otprilike 13 km, 6,7 km... Šta je to? Interceptor, to je neka cevka. Interceptor, to su ti velike betonske cevi, kanalizacije, to su kolektori. I u te kolektore ulazi ova fekalna voda i deo kišnice i onda oni sa određene tačke, sa određene visine idu ka nižoj tački, spuštaju se i kako se zove ovim interceptorom, znači gde skupljamo te otpadne vode, atmosferske, mi rešavamo centralni sliv Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Pa taj interceptor koji je projektovan, on ima 13 km, za sada je urađeno 6,7 km, znači on ide gore o veliko selo, kako se zove Slanački put, dole Rospit Ćuprija, došao je do Višnjičke ulice i tu se on zaustavio. To je tih 6,7 km. Pa zaustavio se pred sam kraj. Ne, nije. To je 6,7 km, a treba 13 km da izgradimo. I znaš sad u čemu je problem? Tu su mi stali, Direkcija za građevinsko zemljište je uradila projekte 2005. godine, Hidrotehnika je to počela da izvodi 2008. Završili smo do 2012. A dalje posle, odatle treba da ide preko Pančevačkog mosta, Cara Dušana, treba da se spoji preko Dorćola, da ide ispod Save i da dođe do Ušća. To je tih ostalih kilometara do 13 km i kad mi završimo taj glavni kolektor interceptor, mi smo u stvari rešili najveći deo problema naših fekalnih voda i kako se zove kišnih. A kako teku trenutno radovi? Dakle, kakva je trenutna situacija i kakav je tvoj plan, odnosno kakva je tvoja vizija kada je reč o tom problemu? O rešenju problema. Ja sam za to, znači da ne gradimo stadijume. To su neki Kinezi, ja sam čuo neki Kinezi su ušli u te cevke. Jeste, 2020. godine gradonačelnik Vesić, to je zamenik gradonačelnika i ministarka, gradonačelnik i ministarka Mihajlović sa kineskom firmom 2020. godine je potpisala ugovor o finansiranju ostatka tog projekta gde se predviđa da ćemo odraditi 5 postrojenja za preradu vode, znači ove gore u Velikom selu i još 4 i ostatak tog kanalizacionog sistema. Sad šta je problem? To je rečeno da Kinezi nama obezbeđuju investicije, da se rade projekti, istraživački radovi, geološki i tako dalje, ali mi i dalje nemamo transparentnost tu da nam neko kaže, da nas obaveštava, da Skupština grada, ministarstvo, kako taj projekat napreduje, šta se dešava sa tim investicijama, koliko smo stigli s tim projektom, da li se on radi, koliko se radi, kako napreduju radovi. Ja koliko tebe znam, ti ako uđeš tamo, ti ako vidiš da to ne napred, ti kažeš mrš, sad ćemo mi da nađemo nekog drugog koji će to brže dodati, jer to stvarno nije normalno. Možda nađemo neki novi Kinezi. Da, dragi slušalci, napravit ćemo pauzu od ukupno 2 sekunde i vraćamo se u predizborno preslišavanje. Predizborno preslišavanje. Dragi slušalci, predizborno preslišavanje, ja sam Marko Vidojković, a moja draga gošća je ekspert za ovaj grad, Slađana Stojsavljević. Idemo na sljedeću temu, a to je, mi pijemo neku vodu ovdje iz česme, koja se tretira kao dobra voda, jel? To je zamišljamo da je voda dobra. Iako, na primjer, kada ja pijem vodu iz flaše,
ona nema miris hlora, a kad pustim iz česme, onda neki put hoću da se onesvestim. Sad svemu tome doprinose radovi, odnosno vikendice pre svega na vodoizvorištu, na Savskom nasipu, na Makišu, imamo bivšeg predsjednika, njegove sinove, imamo gomilu drugih ljudi koji su zauzeli to područje, piške i kake, šaču tu, odakle mi iscrpimo bunarsku, dakle, vodu iz koje se Beograd napaja tekućom, odnosno pijaćom vodom, i ne samo to, nego se i drugi projekti planiraju za Makiš koji bi, koliko shvatam, trebalo da bude apsolutno zaštićen. Pa tako je, Marko, u pravu si. Moramo da kažemo da se sa ovog našeg vodoizvorišta Makiš polovina Beograda snabdeva vodom, a ostalo snabdevanje vodom ide preko Reni bunara, znači što se nalazi na Novom Beogradu. I veliki je problem te sve vikendice koje se nalaze divlje, zato što one sa svojim septičkim jamama, a tih vikendica ima mnogo, kako god je to izvedeno i da vlasnici tvrde da su te probleme rešili, a opet to je divlja gradnja, pa mi imamo tereni bunare, znamo na kojoj dubini se nalaze te čiste vode. Sa tim fekalijama, pa mi zagađujemo te naše Reni bunare. A ono što je isto veliki problem, jer to naše vodoizvorište Makiš, ono ima, na primjer, 425,38 hektara poljoprivrednog zemljišta. Sad je to poljoprivredno zemljište pretvoreno u gradsko građevinsko zemljište. I mi smo to imali... Mora da se gradi. Da bi se gradilo. Mora da se gradi ipak. I sad, to je ta agresivna urbanizacija i mi sad, ono što je nama vodoizvorište, Bogom dano, da imamo čistu pijeću vodu, znači zlatnu koku, to poljoprivredno zemljište pretvaramo u gradsko građevinsko zemljište, zonu sanitarne zaštite sužavamo, znači ona je bila šira, sad se ona smanjila i to je sad dalo mogućnost da kroz novi urbanistički plan Beograda koji je donet prošle godine, 2022. godine, se tu predviđa neka milionska kvadratura gradnje. To je to nešto što se zove Teslin grad. I depo Beogradsko. Pa kažu možda jeftini stanovi, možda taj Tesla. A vjerojatno će budu 4.000 evra Tesla stan, ne može Tesla stan bude jeftin. Tesla stan mora bude 4.000 kvadrat, mislim, po logici stvari. I onda, šalim se, nastavim. Tako da mi u stvari od onoga što zakonom treba da bude zaštićeno, znači vodoizvorište, Bogom dano, mi to pretvaramo u gradsko građevinsko zemljište, gradimo bespotrebno, znači to smo trebali očuvati, ali ideja kroz novi urbanistički plan grada je da ćemo mi, kako se zove, vodu tražiti na Ratnom ostrvu, a neke studije Biološkog fakulteta pokazuju prvo da količina vode koje tamo ima i kvalitet vode i kapacitet, on je taj koji ne zadovoljava potrebe, to jest ne može da pokrije ono što nama daje Makiš. Ja ovo prvi put čujem. Ja znam da ima 2 potopljena nemačka broda na Ratnom ostrvu koje ga drže u mestu. I čuo sam za neko grabuljanje dna Ratnog ostrva, ali to vjerojatno nema veze sa tim. Rade se na tome da, uveliko se radi na tome da ideju vodosnabdevanja sa Makiša se prebaci na Ratno ostrvo. To već mislim da radi Jaroslav Černi institut, mada je on radio jednu veliku studiju otprilike, mislim 2013. godine, koji je govorio o Makišu, pa je sad tu raspravljeno šta je šira, šta je uža sanitarna zona i veliki su predlozi šta aktuelna vlast nudi. Rešenje za Makiš, pa prelazak na Ratno ostrvo. Zato oni nama kažu, pa nema problema, mi ćemo Ratno ostrvo koristiti za snabdevanje. To je ono što je problematično. Znači, od gotovog pravimo veresiju. Da, pa bukvalno sam to htio da pitam. Znači, imamo gotovo vodoizvorište gde će se, što ne grade nešto na Ratnom ostrvu, ne može, tamo ima ptice. Ali ono je, mislim, ono je pod nekim zakonima zaštite. Ne, ali ludilo je da nisam znao da je Ratno ostrvo to, dakle ćemo se napajati vodom, pa dobro, super. Baš lepo. Htio sam da te još pitam oko toga što je, ajde popričamo malo o infrastrukturi. Znači, kada je reč, pričali smo, dakle, da se vratimo sad pred kraj emisije na početak, to je nelegalna gradnja, totalno ludilo, ne pazi se, dakle, ni na to gde će biti škole, da će biti domovi zdravlja, sve je ostavljeno
znači svi ti infrastrukturni objekti vezani za društvo su ostavljeni iz 70-ih i 80-ih, 70-ih najviše. Kako to može da se reši danas? Kako gradonačelnica Slađana Stojsavljević može da reši taj problem manjka škola, viška ljudi gde stanuju jedni drugima na glavi? Meni to deluje nerešivo. Evo ja iskreno rečeno ovaj grad vidim kao nerešiv problem i kao mesto koje treba napustiti. A evo radim intervjue sa vama koji imate suprotno mišljenje. Ne biste se kandidovali, ne biste imali vizije da ovo ipak može da se ispravi. Pa kako bih ja to rešila? Tako što bi prvo ojačala institucije sistema mladim stručnim kadrom, pojačala taj stručni kadar u institucijama. Naravno sve moramo, većina tih stvari mora se bazirati na zaustavljanju te divlje gradnje, pogledati, preispitati taj novi urbanistički projekat grada. Kako ćemo s mafijom? Šta ćemo s mafijom? Koji ćemo njima dil da ponudimo? Pa ne znam, znaš kako, ja mislim da njima ponudimo dil, znači ako vam pustimo da nešto gradite, pa trećinu te parcele, vi morate da zadovoljite neke javne potrebe, a to je sportski tereni, kulturni sadržaj, škola, vrtić, dom kulture, znači vi morate da nešto date, kako bi ja možda na Beogradu na vodi rešila neki problem. Pa tamo bi možda više površina ozelenila, ono gde se nalazi tržni centar, komercijalni galerija, pa možda bi 1/3 ostavila za te komercijalne stvari. Je malo ali preveliki, 2/3, činjenica malo je preveliki, malo je ogroman. 2/3 bi možda dala da to bude, da su to neke galerije, izložbeni prostori, kulturni sadržaj, gde mi turistima ponudimo nešto kad dođu na te naše obale. Video bimovi veliki, pa bih onda, na primjer, uključila tu i turistički savez, da imamo brodove, obilazak reke, te turističke agencije, da se dole nalaze ti kulturni sadržaj i da tim turistima koji dolaze, postoji jedan objekat gde oni brzo i vrlo kratko mogu da se informišu uopšte o kulturi, istoriji Beograda, uopšte o tome šta Srbija kao država nudi i onda naravno sa tim video bimovima, sa određenim predstavama, kulturnim sadržajima, on kad dođe tu, on će se oduševiti jer brzo, kratko, jasno ima informaciju šta je to najbitnije u Beogradu. Eto tako da nam se oni oduže ti investitori. Pazi, evo, to je Slađana Stojsavljević, žena koja nije rekla mafiju ćemo da uništimo, jer vrlo dobro zna da je ovde mafija jača od države, dakle mora nekako neki dil se napravi sa njima, ali vrlo praktično. Ono što si sama krenula sad pred sam kraj ovog intervjua, da govoriš to je Beograd na vodi, to je moja velika muka, i uvek volim da kažem da je to ono što me potpuno odvojilo od Beograda. To je tu nakalemljeno, bez ikakvog, kad se setim samo onih prvih maketa, ništa ne liči na to. Želim da čujem tvoj komentar, osim toga kako bi mogao Beograd na vodi da se adaptira i da se, dakle, nekako poboljša. Kako komentarišeš razvoj Beograda na vodi? U šta se to pretvaralo? To je prosto neverovatno. Jedan soliter, pa onda još 2 solitera, pa onda tržni centar, pa onda još 6 solitera, pa onda Kula Beograd, pa onda još 7 solitera. Znači, ima li tu ikakvog reda kada se gleda iz ugla jednog građevinskog inženjera? Pa, dosta je to haotično postala ta jedna maketa gde nama predstavljena ta ideja Beograda na vodi, ali baš ono čemu smo pričali malo pre, ako je već prisutan toliko taj investitorski urbanizam i teško ga je zaustaviti, onda mi moramo kao građani, društvo, sistem, institucije da navedemo da bar taj investitor od tih parcela, jer šta je najskuplje u gradu Beogradu? Pa to gradsko građevinsko zemljište. To je ono na čemu mi možda profitiramo. Onda on mora da učini tu jednu uslugu pa da određene površine pretvori u nešto što je za interes društva. A ovo sad možda je trebalo, mislim, ceo taj Savski plato, prvo on je ranih 60. 70. i 80. godina, on nije bio predviđen za gradnju, to je planirano da to ostane taj neki sportski sadržaj i kulturni sadržaj, možda i zbog neke geomehanike tog tla, te Savske padine. Ja vidim da i dalje ispumpavaju one pumpe i dalje ispumpavaju vodu Savsku. Nije usuđivo tu da gradi. Dobro, sad je to građeno.
Pa da je od celo tog kompleksa Beograda na vodi, onda je trebalo možda 1/3 onoga što je sagrađeno da se svede, znači da sve ono što je sagrađeno da se svede na 1/3, ako je moralo to da bude komercijalni sadržaj, znači poslovno stambeni, da tu budu objekti, ali od tih površina 1/3 toga, zgrade niže spratnosti, ne ove koje zaklanjaju pogled, znači nešto testerasto koji će imati 3-4 etaže, pa da se lagano testerasto spušta ka Savi sa velikim zelenim površinama, pa 2/3 te parcele Beograda na vodi pretvoriti u neke zelene prostore sportsko-rekreativne, a 3/3 pretvoriti u kulturni sadržaj. Da je možda ta koncepcija bila, taj Beograd na vodi ne bi izgledao tako kako izgleda sad. Eto, čuli ste, dragi gledalci, da je Slađa bila zadužena za Beograd na vodi, bio bi i Vuk sit i ovce na broju. Ovako, samo Vuk sit, ovce pasu i čekaju kad će Vuk da ih pojede. Slađo, puno sreće, čuli ste jednog eksperta, zna se, brate, šta je građevinac, nema zezanja sa Slađom Stojistavljević, puno sreće u kampanji i zaista žao mi je što smo imali, rekao bih, malo vremena da čujemo sve iz tvoje ekspertize. Ja sam Marko Vidojković, ovo je predizborno preslišavanje, slobodno reći nešto za kraj. Hvala Marko, pa znaš kako, građevina je ozbiljna struka, tu su samo čvrsti momci. To je to, dragi slušalci, čujemo se!